دم باش بینرین هجا خوش تفی دبی خلاکی دا برنامه جوانی کوی توري ما يبجاري لسر جوانياسية نوفرا فلسفة وهنري دا تقل وكولاري باريس غياس نقشبندي ما مستعين بخيرات من أغيدي دار سباس بلوي درفت سيدا يعني مسألة جوانياسية يعني بيتن بابتكي فلسفي وهنري وهزري يعني بيتشكي آلوزة از دست بيكي حست كان بجانبته بيسم كا يعني جواناسی چیه یعنی جوانی بخود چیه؟ بله اف بسیاره اوا تکرینو درگه که گلک گرفت بومفت کرد جوانی چیه کس نزانید بس امشین بیجین لیکولین درباره جوانی چه شوازهاتی نکردن و مروف چه جوانیت بینید اف لیکولین سروی به نکردن باشتر ده ایت تیگه هشتن چونکی کس نزانید بود چی مروف چیج و ذوقش جوانیت بینید وکی تا که بونور ناف همی کونی گردونه بس مروف چیجش جوانیت بینید و پرودیوست کرد برهم تینید برهم اینانا جوانیه چه سببه که مادی تدانینه پشتی را بس تو بسیار که تو بیجی جوانی چیه مروفیت اخی تا آلوزیت گلک مازن يعني از باورد كم برسواويك و جواني تشيا و بصناهي بدأي عكسي كريتية خلاص عكسي كريتية عكسي كريتية كريتي تشيا هر الليف جرا كريتي و جواني دو ايفاجت ايكن ايفاج ما بستا كونتراديكشن بي ايكو دو شو معنى نابد اگر ام کریتیه و درستی نزانین یا چوانه جوانی ناگهی و او کلتور و ادب السر جوانی هات یعنی سین و نویسین الجهان همیه تایبت اوروپا زمان یعنی عصرت ایک دیف ایکش روما بگیره حتی رنسانس پتر یا سر جوانی هات نویسین و سر کریتی کسی چونه نویسین تو دی چه جوانی گهی درست برانبروی تا دراسه آن لیکولین سر کلیتی نکرد. الویره بیت دو چق از باورد کن. چق ایکی سر گریدانا چم که تیگه جوانی و کلیتی خیر و شر ره. تشتی خیر ویتی جوان بید و تشتی شر ویتی کلید بید. و کلیتی یا ردکریه یا منبوذه بشر جت روید، مروف جت روید چونکی پیوندیه که آزاره وحی ایش آزار شر عکسی قنجی و خوشی و چیج و خیرا گشتی اگر ام حوصا وی کجی بره خب دینه ده پیچک شین تیگه هین اف دو چمکه چوا پیگونه و چوا عکسی ایکن چوا جگ جدانه بله ما مستا إليوت بيجيت إليوت تيس إليوت بله إليوت بيجيت أجر مروفي ريكا جوانية برزكر دين ساخبت جوان علي بوشي أنغوتشي علي إيش حسنت سركية مروف بوني ديتنا جوانية آن هرسنگاندنا جوانية آن بر هم اینانا جوانیه یعنی و پروسه ام دی بیجین یا جوانیه اگر ام اویدیا پروژه که استتیکی برای خود داریم بله نیردریه هی مرسل بله و ورگریه هی مستقبل بله نابین هر دوکا وسیط مادیه هی وسیط مادی او ناوند متریالیه بله او چید بیتن تابلوی کی دو بیت و چید بیتن موزیک بیت و چید بیت شعر بیت بله ام ده نمونه شعری ورگریم بروجاندن که روحی دی بو هوزانوانی چه بید او بروجاندن ده بزمانه که معقدتر یا آلوزتر زمان باوی خلکی ده هیتا در برین او جی شعره زمان الشعرية يكو إبداع بتر شعري دو ديار بيش رنجي ديت أدبي بوشي چنكي هم وينية تيدو وهم روح الشعرية تيدو
وهم قوتنا تيدا و يعني قالك مواصفات الديت تيدا والشعر بترش رنج الديت أدبي وينه تيدا يعني وينين جمالي وين الجمالي بعد فلسفي تيدا بله زمانك ينباوة يعني أو زمان بتوسيط مادي أو وسيط مادي آية دي چند جهيتتا آية أو شاعر أو زنوان دي چند سركفتي شيء تكنيكا زماني كار إني بودر برينا ويهزرا ناخوي دا بجهين تتا وعملية إبداعي چنابيت داهنان إلا همي مجالتوي عنصرتوي كامل بن يعني دربرين انفعاله درست بيت جهك لا يعني إيجابي وببات ودربرينا درست بيت وورقرجي درست بيت اگر ورقري درست نبيت باشترين شعر الدنيا يبينا بو ايكي بخينتين جهيت ناجهيت مرة ما هو ناجهيت اما ناجهيت چه بله سيدا از حس كان بحثي توركي او ديو كان چ گريدان هيا ناورا جوان ناسي يعني گريدان اوي بهنري و گريدان اوي بهنري و ويادي تر چ بوهاي هنري هيا جوان ناسي دا از شم كورتي في بيجمتا بله چونكي همي هنرك تنشي استاتيك بري خبدي چونكي مقاييس استاتيكي سر تطبيق نابن بس استاتيكا همي جوانيك همي جوانيك فيت تشتكي استاتيكي تيدا بيت بونمونه يعني همي هنرمندك نداهنره بس همي داهنرك هنرمنده أفا كورتي نزا اگر برسوا بسيارة دابيت بله سيدا كانت دبيجيت كانت دبيجيت هنر نه پیشه بيجيت هنر نه پیشه يانجي پیشه سازیه دبيجيت او بتشتكى محتاجه وقت بيجن مانديبونا كا ديتره او چالاكيه كا آزاده تو چواد بيني بله گریدانا کانتی بو تیورا استاتيكي مسألة ترانسدنتال و گریدت يتعلائي و يعني حتى رادكي كاتا دو بشك اوجي بشكا ماترياليزمي و بشكا ايدياليزمي او وكي ايدياليستك بري خدتي و راستيك جيوتي دا مروف نشت انكار كات حتى هنرا يا مودرن جي يا بوست مودرن جي يا ميجا بوست مودرنزم جي هر اف مقاييس دي مين انت دا چونكي شركي هاي نا شر من الملانيك هاي ديتنا ايدياليزم دا بهنري وديتنا ماترياليزم دا يعني نمونه ازو تو برايتا هر دو ايك مال دمازن بن هر دو ايك education و خاندن و تعليم و خارن و تربية و همي بيك فاين وكي ايك وردگرن تو دي بيه هنرمند او نابيته اوه چه تشت اگر ترانسدنتال نبيت اوه برسوه که بو ماتريالستا همان وقت دا تو نشي پشت بستنی هندي بكيك و بيجي بس اوه تني خديه ودايه وخلاص قالك يتهين بالفطرة بنا هوزانفان سليقة يعني سليقة بس او يكيمي براكتسا او فيتن اوي تدريب فيت براكتس فيت بخيني تسار اكاديمي دكتور كت يعني تيورا او مت كتابه دا بحث كري تيورا من يكبونا وان دجانا بو تشيكرنا وينكي مزنتر چونكي دائما اوه هر دو يتمل ملاني دا او بشتي تونيني او بشتي تو اعتراف بوچونيتوان ناكن بس هر دو بيد فينا بله سيدا جوان ناسي وخد بنرات دا يعني وكو ممكن برسيار قالك جارتك تاكرن قالوا اوه زانسته يانجي فكر وفلسفه اوه برسيارك قالك باشا هر دوه زانسته اگر تو پیوانت ماتماتيكي بري خبدي چونكي هندم بيفانت ماتماتيكية هين اگر او بيفان هر تشتكي دا بن يكو تو چيت كي آن هاتيا چيكرن چه هنر بيت چه اركتيك بيت بنا بيت چه هر تشتكي دي بيت تو چيت كي او 1.618 ريجاكا زيرينه او ريجا زيرين او حكمي تندي دات كات كا افتشتا دي مينيت دي شيت مينيت آننا يعني ما بس تشتوي الرأوة
یا مان و نمانه یعنی تو چی میزکی سه پیو چی کی بیشی از هست کم هنره بلا سه پیو بید سه پیو نراستید قوانین التنمية الطبيعي أف همين أف قوانين بيكفت جريداينة أف نسبة إلهية يعني أم حصرنا كين إلهي بس إلهي أف نسبة كونية خو مروف تقسيمه بشكرنا دستوي دوب إيكا تقريبا دوب إيك يعني بتاعك بوينت 610 شفيري حتى فيري تفيت أو نسبة در كبيت مروفة مثالي ها ينمونية احتمال دستي من كورترا ينمونيينينا أف جها هي أف إيك أف دو أف سي إنسان سري شفيري حتى فيري شفيري حتى نافقادي حتى خالي أف مقايسة همي هاريكاريا مانت كان شبلي مسألة جواني بس بوشي أم أو تشتي هاريكاريا مانت بكت ما أبي بي جوانا بسيارة الفيري أم نظاني بوشي شكي مدفيت بميني و برسفو بسيارة أو بيجن بيشك تحديد كم بله زانای زانسته البرسفو تقريت بو تيورا خو يعني اگر برسف نبن تيوراوي نهي تدانا زانای هنرويات هنده دا كو برسف نينا قاوا برسف پیدا كر او سحر او انيگمايات دا نامينيت بو نمونه ريباركي هر سر ريباري راوستا جوكي جالكي رومانسي ريلاكس مجيتا وعصابتا هادت كاتين تخواري تو تشيجاكا جالكا خوش جوارديري اف تشيجا نبس جافتنيا اف تشيجا بهنا ريباريا هوايويا جويويا جالك فاكتور دي جالك تاين تو دي كافيت ناف مومنتوماكا جالكا تايبدا لما تلويرت راوستي اون روج آوا مثلا بحری دی چی دریای راستی روج آوایا اف منظره توسا مروف بس توی لحظه دا ایک بهت بشتتا اف ریباره 16,000 متر مكعب آویت داتیت و چی تاویرید بیتا توربین و او توربین که هره بچید کد دی وینه استاتیکیت مجیتا دا پیچ کد نامينيت ام بيشتا افري بارات تشيتافيري ده حسابات يعني خلاص جوابو حسابات اوين استاتيكي ناف ماجيمرو فيدو تيكدا كواتا هنر دفيت يا بيجرد بيت شو ما بس تديت بشترانا يعني او نظريه كعربه قلت الفن للفن يعني او هنا المهم يعني عربي وصد بجني ارت فور ذا ارت's سيك حركه بول روسي بيدا بو و ترجمة عربي ما بستعمل يعني فن جريداي فكرة كانتي أو جنابي تبحث بله بتر ترانسدنتال بري خدني بس بي يكودون هاتش ابن فيت أبهر بس عندك فيلسوف بيجن يعني جوان ناسي لا يكيوية موضوعي جهة بله أكيد فيت هردو هبن چونكي موضوع مثلا نهما من بري خدا فلان تشتي يا جانه معناته جانه نخير بوچونا تشتك هاوي جان كات او تشتي يعني جان نشان داد او تشتي جان نشان داد او فاليويا او قيمته يا تتدان بهنري يعني اگر تو خو تجريد كيش همي تيجهش نكي بهنري تو لو حكي بيني بيجي روبوتك بو مشرح كروبوت دي روبوت بيشتتا دارك قياسوي هندايا چارچوبه يجي تشيبوي و كنفاس ياسر كاغذ نوع كاغذ افيا و هندك بوياغ يتداين و او بوياغ شواز جنك الدات افا بهاي هنري نادتي بهاي هنري او ابيتو شديتنا ايكي كافي عشقي ديال اون موزيك طبعا يا موزيك معقد ترى بيجيك و بتر عنف مروف برسفه موزيكا غلط دات ها يعني مانعنينا جمهورك روشنبير ومثقف سرا ايك تونا غلط يا سترامبيجك ايك تونا غلط آن جنینه که غلط آن لحنه که غلط جمهور دی رابطه قماطا مانعنینه بس قال تابلوی واسانینه چونکه تابلوی گاوات پشت خدایه ربط قالتنا ما گیره دار بید دی برای خویه فده دی چی زیده پرتوکک یعنی پرتوکاتا و افصالت چاپ کریه بناوه استاتیکا یعنی تا استاتیکا بخواه
يعني اف نافا تج يونانيه هنا استاتيك اوام خويا بكار اینای وکی تیگه یونانیا بکار اینای یهات یا روماش روما یهات یا اوروبا بس ناوی استاتیک نبود اما بومگارتن ایکنی کس بود از بیش ماستر نامه که خدا المانيه المان قرن هجده اف زاراوی بکار اینای بوی مفهومی لنه گریکا perception بو بتر يعني perception إدراك الحسي يعني إدراك هزدجر بتر أجر تبارك خبدة أرسطوي عن سقراطي وصفوان بس أنا عن بو فيتيجي بتر برا perception شيء إدراك حسي وفعلا أرجيونيزيكا جلاكونيزيكا جي شتيجي هشنوي جوار هندي أف نوفيسين السر هاتينا نوفيسين قرن هجده و یا دست بکری وکی بیجی بتا استاتیکا که وکی دی ناوی دی هبونه جيرو كاتل قال تشيكرنا بارتوكي سيدا يعني اف تشوا يعني هات بيرات تشتكي وصاب كان من اختصاصي من اكاديمي سياستها شو علاقه بفنيا بس اسوكي خيندوانه كي فلسفيش بتشيكي و عشقك مازنيا فلسفيه هايو دائما اس متابعه فلسفيه كان بهمي رانجو وافا من كتابه كوديجيا فلسفيه هاي ناموي الاغتراب alienation سال 2002 کومالا سیدنی یا کومالا کردی سیدنی از درخواست کردم دا سمیناره که بدم من گوتی چه بابت بید گوتی کیفته مثلا زانست آوا جوان ناسی هات سری مدو من سمیناره کرد چه تفاعل نبو انتراکشن نبوش خلقی موضوع که معقد بو و چه بیت اجی تینگهش بودم يعني هنگي دو وقتی ده هنگی 2002 استینگه و نهوش الفيري بشتيفي خواندنه همي بترش صد جدر من کارینه اگر هیچ تا تصورك تمام بوده چی نبود نه اف کتابه نزانینامه است نشدم نزانینامه يعني زانینامه است نشم زانینه خود سروی بله بابت کی آلوزه گلکی آلوزه اتناف همین شده بله سيدا تداني رهندين انيغماي يعني او رهندين انيغماي چند جوان ناس كده سيدا خدام شيرو ويب كان يعني بله ما قلت او هيك تو تنجي هيك تو تنجي هيك موسيقى جدا و هنري جدا و شعري جدا او تو تنجي هي و تتظاني تشتكى بله او بتر بيوانديو وسيطه مادي وهي او وسيطه مادي يهات بكار اینان بو گهاندن و هزری و نه هزره که باوه و زمان روزانه کیرتره یعنی تو همین زمان دنیای نشن آخین که بنویسن دنویسی آخ بس نه اوه دنویسی بس نه اوه رسم تابلوت شد آخر بگهین تتا به زمان ماجوه کیرتر دیچ بیتن موسیقى چه لیریک هبید آن لیریک نبید تو چه وی فکری او ویدیوی وی پیامه ورگیری بیکو زمان باب بیجیت سيدا برسيارك وصاب صناهي يعني بيرا ما حمياتت يعني جيت بيتن تماشاواني ما جو صار اف برسل دفوا بيتا ازراندن ام تشات شين حكمي سيرشتكي كان بيج افاها جانا مثلا اف كيفالي ها جانا اف هوزانا ها جان بو اف ميلوديا ها جان بو جانا قالك بسيارك وجان نهو همي دنيا بهت نشد بشتمن كرافيتامن يا جانا ونا اس ذوق خو منك من يا جانا اس نشم بيجمة كراسيتي جوانا ونا اما بريار الشخصينا بس او بريار الشخصي هندا تشتي ديفراين هندا تشتي سايكولوجي و بارا سايكولوجي جي تشدبيت ديف دهبن ولتا بكتن جياناتها او اتمسفيري تتيدا مازنبوي او كسي تتقل جاي تشيايا دشتا اما همي اكتش تشت كان بجني پرورده استاتيكي اف پرورده استاتيكي اگر بچيكاتي نهيتا دان بچيك درس هنري فيت بهتا دانان منهجا و او درس تفيا مهميوه گرنگيوه پتر بيتن شيا فيزيك و رياضيات و خوش همي زمان دي او هندي وانا گرنگه چجي كيمتر نينا بس جه داخل دبينين نف منهجت ما يا اخستيا يا كيلي درسك
یا پشتگوه درسك ثانوية ثانوية احتمال اگر جان امتحان هنن وعلامات هم دف خود نویسی مهمه. مونگو بگره اوه جهد آخه او تربیه استاتیکی وی چید کت اواتت بیجی ما مستكانت بيجيت جوانيا إيكانا جمالا أو دي نين الشعر ده بلي ناخي مروفي ده يعني وقت شو ده يتناسين جواني وكي دياردكا نفسية ذاتية يعني تش ند جانن هكا أم ناخي ما جان نبين هكا أم جان نبينه از کلوی بچونه ما بو نمونه اگر تو باشترین موزیکا دنیای ببیل سری چی اکیلی دی کسی گوله نبید اوه چه واقع فیزیک سر خلقه کسی گوله نبید وکی دنگی داره وکی دنگی آوه دی چیت یه بردوام او چیت نامینید واقعه آن تابلوه کی باشترین تابلوی دنیای ببا الجهه که چول دانه کس نبینیتن چه بایخ و چه قیمتیت خو نابن جبرنده مروف بی بایخی داده مروف وکی والیو وکی نرخ وکی بهای کی انسانی دخو جدا کتش بونه وردی وی والیو داده او والیو بهای وی هنری تیتا و گریدان گل بسیارات اول کو مروف هنری چیجش هنری وردی او چیج مروف داده اگر مروف نداده او بخود خودا چه تشتکنینه بو چی تابلویک دیپ 100 میلیون دلار تفروتن بو نمونه جوکندا مثلا بله يعني مثلا جوکندا چه جانه بله بجا اوی هندک او مقایسات ما بحث کریم يعني جيت سحكة چه جان بي او پیوانت ما بحث کریم او پیوان بدقت هیریت تداوی نوراست مودرن آرت هنر مدرن اف مقایسات دانینه بس پیام کتیده پیام دیگه نیست او پیام او تو بیشی کو یتنا خمرو ویدا وکی دیار دک و برای من رجا مروفاینیه رجا چیزوار گرتنی شونری تیتا کرد يعني ما مستر عفو يعني يسحكة جوكندا يعني جي هر كفالك جان دويت اوجي يعني نيجار كيش بيت او دو تشتت جدانه هنر یا گریدایی هندینی نکو تفت ایلا هنرمند برای خود داده همین مروف چیم برای خود دانی و هنر اکو آخف نکاید بیشن آیدنتیتی نه هنری همین ملت دنیای وکی ایک چیزی جورد گرد یعنی حدود سنورات بازنی تو موزیک جواسانه یعنی بونمونه تو پارچه کم موزیک اوه تایبت ساکار بسيط بحث موزيك بيجني زمان جهانية يعني هنرجي بله هنرجي جوكاندا ازوتو ايكي افريقي وايكي همي دي ويتشي جوار جرن بس افي هنرمند جاوكي ديد بينيت ورخنجير نزا بيرا من نهت افكي قلت يا بس ايك شوانا از بيجم بيجتن از بيجم باشلارا باشلار بيجتن رخنجير هنرمندكي فاشله نشيا هنری بدرستی چه کرد او بخو برای خود دور ریه اوجی یه فاشله تکنیکه دو تکنیکا وجه او تکنیک من مصطلحه که بودانای کردی نبو بره آرتیزانی او آرتیزانی او یا تو بزانی چوا دی رنگاتی کلکی چوا یعنی چه پیوان چه مقایس و بزانی چوا دی چه وقت دا دست خول سر وتری لفلفيني اجيت شين دستي خول سروتري بلفلفيني موكي هر جانياري كي بنوفو دانك بس دي چه دركفيت او وسيط مادي ما بحث كري قالك وجرنجا داكو بروسا ابداعي داهيناني بدرستي بيتا ديتنو خاندن تفيت همي مرجتوي درست بن يك مرجكين بيت نابيتي أفا مذهبك بو ما بحثي كر يعني كانت مذهبك الفلسفة ده مذهبك دي هي بيجيت أو يد موضوعينا أو دبيجن تشتا جانه خود تو تشوابي تو يعني تو يبيني جان يانا يعني بيوتا وبتا هر يا جانه وكي چه يعني أف مذهب موضوعي هو صاد بيجن أظن وكي چه وكي مثلا أف برتوكا يعني برتوك
یا یانجی اف پیکاتیش گله های یانجی اف پارچه موزیکا های یانجی پرتوک وکی یان اف دیزاین کوالی ها بله فرقش پرتوک وکی ناوروک پرتوک ناوروک که های و ناوروک توی روشنبیر دیده یوی جوانیوی بس اویتید بس بینید وکی کرسته وکی کرسته چارگوشه که مستطیل کدریجه اند نویسین السر چطشته جمالیت دانینه تو نشی بیجیو جوانه چونکه او بایخ نابید او بها نابید بهایوی تنده دو کو کچ نویسیه و چوا نویسیه و چوا هزراخو گهاندیه بله سيدا ما تشتك ديجي هي يعني جد بجن جوان ناسي دا بحث علم الجمال الماركسي يعني ماركسياجي بحث مادية جدلي كرن مادية تاريخي يعني جي نظريات تيورا ماركسي جوانية دا اواد قوتن يعني اگر جوانية مروف خو او حساسي راه طبقت بله بله اسخو تو فيش هو يعني شلوفات بلي خانوفي قال كل سيرفي نفيس بلي خانوف اف نظريه ماركسي تجربه سوفيتي دو فشلك قالك مازن اينا چونكي هولا داي شورشگيري كرنا هنري هنر فيتي بيگرد بيت همي تشتكت خدمه شورش دو و هنرجي ضمني وان بو يعني او هنر تقلت جواني هاتينا تشكرن انواع موسيقى بهمي تجدوا موسيقى ولوحه وشعر بس همي خدمه شورش دو هول فيري تاسيس كرنا سياسات كرنا فيش في تاسيس بو ان ادلجه بو سيد يعني هردو اول ادلجه بو ووقت بشتي شورش بلشفي بو تاسيس يعني تا بحث قيصر كربو دو تعدام كان هر بشتي باش ما اواجينا هنره من رسمك قيصري تشيكي تعدام كان سروي بس يلانيني تشيكا يلانيني تشيكي وقتي بري وقت قيصر وتيلانيني تشيكي بو تعدام كان يعني اف ادلجه كرنو تاسيس ديني تاسيس هنري يونهونينا يو زمانوانينا قالك كيفنترا افت تشيتا زفريتا اول روما بشتي ديني مسيحي امبراطورية روما اعلان كري ديني مسيحي وديني دولتها شويري داس بيكر رسم سر كنيسة وهدي بشتي اف جنينة بيانو اوان هنر کار اینا بو بلاف کردن دینی خو بریکا باشتر نفس وقتی دا اسلام قطعیاً همی منع کرد اوجی چه آیت قرآنی دا نبوینه بیجیتن هنر یا ممنوع نهوجی تو شولکی که دی بابته بجنتا بخو شولکی دیب که او شولک کردنه دائما شولکی یکیم کریه شولکی يوصلنا يعني خلق تشتكي كيم يعني موزيك نقد غابو الاسلامي ده موزيك شلون تشتبو او محبوب نبي دفات دانو او لا دف جدايه دف رتمي صوفيانا او تشتكي جدايه بس موزيك وكي موزيك هيجلي محاضرات تخودا جامعه هايدلبرغ بحث هندي كلي دو حديثة پیغمبريت ایناین كو دو خزانة پیغمبري بحث هندي كلي رسم السر كنيسة حبشة هين و پیغمبر يجي قوتي هذا الرواية يعملوا في نظم بس هيجلي يقوتي هذا يد كتابه هيجلي ده هاي وكيدي شنو السكة قرآنينا هنر قد غكر بيت بس نه خوش تفيبوا حاجة نكريا ودائما أبيت أفشو لاجي كري بيتشك دير إخستينا باش والرأي والسر شعريجي يعني بحث الشعريت كرن إسلام بل شعريجي شعر حسنه حسن وقبيحه قبيح حسن حسن وقبيح قبيح بس أو ديجي هاي الشعراء يتبعونهم الغاوون وهم يقولون في كل واد تشتكي وصنا في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون أفتشتيت هاي هذا دير إخست مسيحيتي لنجت خوت هناري دونا بله وبكار إنا حتى رينيسانسي أواني بكار إنا بشتي به فترة كدريج دست بيكر هناري آزادي خو ورگرت او آزادی هنری پشت رنسانس ورگرتی رنسانس یا ایکی ارلی کش قرن 14 و 15 دست بکری حتی قرن 17 پشتی و اف مدرسه فنی همی در کتن اف مدرسه هنری نتیجه هندی در کتن کو اهتمام که گلک پیتا پیهات دان هنرمند آزاد بو هنرمند امپریشنیزم در کتش انطباعیتی چیکر نوی تشتیه کو بالضبط وكي خو رسمه في مكتبي تشيكات وكتابه وكي خو جدار كات
ڕووگەهێ تونەری دەرکەتن شتێت پێشکەفتی تر دەرکەتن بەس بچوونەکە هیگلیە هەیت بژیتن دزڤڕیتەوە وەکی خوب وەکی خەلەکێکۆ قەپۆتە چەند پێش بکەوی دزڤڕیتەوە جێخو مامۆستا غیاس نەقشبەندی زۆر سوپاس کۆت و vê xelekê mêvanê jivaneke û spas bide. سپاس هەرساڵی Binêrên hêja em vî awayî hatin dûmahêka vê xelekê heta em hîn û careka dîtir bimînin jêr çavdêriya xwe.